Kene bo, semakin hari ale-aleane cek semakin kewa. Keuangan sudah menipis. Bon lagi ketekes. Pipis dosanya. Nah, cara jani nih. Pokoknya darang nasi. Pipis yang ngelah. Kurang tupat luas lah semangat. Kalau luas nengenyuin pipis sengket. Si Ado akan beli darang nasi jani. Len bona nyata ko. Nah konang darang nasi. Tuh pengoreannya panggut gitu. Halo mama, kok sebang mamanya jelek gitu deh? Ada masalah nggak mama? Bungut nih manis saja ngomong. Mama lo kotokan nih. Mani itu teling dulu. Cie, mama kok ngegas sih mama? Cek marah tegas sama benguel. Emangnya ada masalah apa lah nih? Yan masalah, cek liusan aduh. Abeh, jangan mikir masalah mama. Yan masalah pikir pasti kalau ada masalah. Pangsing masalah, do bermasalah gitu. Oke. Jadi apa? Sing gitu cek pupun ngitung masalah do kan ngomong-ngomong bu nyakan. Men bu ngai darah nasi bedone. Pasang becak seduk sana linduni pesu meslian cek. Ya ini di pondok ini bu yang ada nasi. Bu ponen. Si Subola beli saja babi guling, ayam goreng, capcay, ayam geprek. Kan beli kok geprek. Dia marah kurenan to padahal cager men gitu beli kalku bawon malunya besing sabar kan nyicipin babi guling. Wih, Jani mare ya gante nih makan enak nih. Satu babi guling, ayam goreng, capcay, ayam geprek yang penting sing awak itu belum geprek makan lu Jani nih. Mina bang dini nih masakan kuranan ini menggenap nih pasti begini. Coba bukaan. Ya, halo. Ini masa babi guling ayam geprek ayam goreng capcay. Nih udang tak lo bungkul udang mata ini aja kengke kasih sini. Main. Engken kuning meni. Ken babi guling, capcay, ayam goreng, ayam geprek, dan tak ada bungkul ada nih. Nasi sing ada. Ken maksudnya nih. Coba gat ada talo bungkol. Cai waslin dulu ngomong pes lah deh. Kene talo ne buama. Waduh. Lacur sana hidup kadang saja ada babi guling, capcay, ayam goreng, ayam geprek. Ternyata kini nasi bedo sangwang mana